टेक्निकल एनालिसिस यꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ 1 month की कनोनी को टाइम फ्रेम द सिदा लेइसि निफ्टी 50 नि को 1 month की होजि होजि ला लेइरिबा चार्ट से सिनि आई फुल स्क्रीन द लानगे 1 month की चार्ट होजि कोइन उरिसे दम नाहंkai अप ट्रेंड द काखलक पदगी रिट्रेसमेंट लोअर को याबगी चांस हम द लेइनरा सिदा नसागी चार्ट से लामी से निफ्टी की 1 month की लामी से सिदा काखले रिट्रेस मु लोरे मु काखले मु लोरे नट्रा मु काखले सिदा मु लोरे मु काखले so this is the lower ko yabagi chances sama ape ubu fangibu 1 month ki chart ko adu technical analysis to matam da khoina som side te lei sing se si se tool ni ko sigi tool se ko sijina ba haigada bane ko si sijina ba haitraga di ai analysis to buda ai drawing to ge hairaga su ai drawing da sida lori na tra W shape adai M se kano da khoi double top adai di khoi kano kariba triple top ko sumba mayam ama draw tawninga kanda su sin lawro to bo yai natraga su ai gisi ki line sina sum na dum drawing soin tawro su yai ko adai da topa ma su sida lai riba instrument ai sida lai riba tool sing se sina ba tambiyo arrow sina thangdok thangjing gi dum side khoi khangina tra loina ade sida parallel jawri ko channel am khoi ne je ke haire ga di sin sone je pu sai ko kamaina channel am je ku matam da kai kai da ka oibno ko adu di kona la kini just sigi tul sing sin ko ina mayam da khanga ningi se ade suppose si circle nam su jawri ko circle se sidagi laga soina ina point ama pininge sida tagani ko oh don sir oh habiro thau til liu sir ai class tawri e online da oh adu di sir pung kya loi doi do ai loibaga phone tawrage hoi sir thame sir okay soin tawro khoina circle si tawro kan de ani nangi baidi si khakta na te ko atopa khoi hayeng chart ta chu to trend analysis tawro kan da circle jingning bo khoning ba mafam yaw ko mai matam dui matungina ntra ade dei se aligned ko horizontal line dei di vertical line sida leire direct aina horizontal line na draw tawge haidi sang ma tawge si lobiro ko aduga muk koi ko trend market se soi de yen kan da asi box up ta chali ga hai se je ke hare ga di sigi kano si lobio ko la line na pay man draw to bo yani ai ko ade line sang na loi ni je line atien ba je ke hai ga di ai na control to bo ngam line si de gi na soi bo dang je ke ga hai ga su sigi tul si lobiro Soalnya sida lai betul mayam se sirna batam ba hore se kai gino ha gide koi technical analysis se khang da ba sungja ya de most important part ni ko kano sida ko ki stock market te sangsila agadi technical analysis se ina haitra gadi ai kai daune mingom da gi tips lawra ga trade tawgani natraga na software sizinaraga adoi software sizinaraga natraga mingom dagi tips lawraga trade tawba haise kaino aidi aigi trust to third party mada pitho thambane 2020 gi march february march da corona gi kaino dagi market se amkan down chaluru matung da haigalak pa se pura straight tane kaya mo rangani se income da 60 degree mo oiba yabe chance leibra 45 to 45 degree di khari helamane haigal leib leptana marak te retracement khaji khasi tani lawra ka rai se ko live kai di all time kano ne high ne nifty gi ma gi hoji adi live ki oina ko ai dagi highest point do ni hoji lei se ado se monthly time frame da ne ko ni yengi se ko
ado aine analysis khoi analysis tawu matam sida monthly kano se si yengaga amuk nangi time frame change tawu loi ni ai ko ado soi de retracement lawra me hai se khoi sida candle da yenga kan da habet sum sara pa khangbai wari khakan na tra ado ina si gi kano se chart type se sagi candlestick lai sigi mota line do on tho jing chi ko line chart sidana khare hena amuk khangbra ko retracement lawrum jaga sing khangi ko hoji su lawru pai hedi lawba hore I retracement lawba hore natraga na retracement se kam sang lawdino natra kam sang lawdino makham na tak tura mathak na ka duira sigi analysis mayam sine koina technical analysis hai se ko ado hoji sida candlestick ta mu thamma ke to aduga 1 minute kano gi 1 month ki time frame se 1 day da mu yengsi sida yenge sida yeng biu myam asai khoi na 1 month te line am draw tawgi bado 1 day gi de yengsi ko 1 day da ma se kari tawra me pura aidi support am oin ek tawre ko support am oin ek tawre sida ka khale wa sida gi ma se ka khale touch tawre muk tare aidi touch tawre muk ka bi aidi ma se la ga sida touch tawre kar chali badum hojik sida touch tawre hojik sida again oho tigi line sida hoji se touch taw du bagi lai ba masi do ado hoji khoi ne yeng du se kai no sida touch tawramaga hage khiduira idi nahan khai gi soina sida touch tawramaga hage khiduira natraga sida touch tawraga sigi support se thugairaga makhada kumuk tira aduni mayam ngai ne sinatra Sarakwa ma khoi ne yeng su double top 5 am su lady ko double top to hoji khoi soi sida sat sarakwa ma su ubo fangi double top ta paitak na ko sin natta bada su na ha khoi ne yeng minagi ba hoji lady ba market ki from se ko hoji lady ba market ki from se sidagi sumaina tawraga sida laaga san su lady ko si leira ga di soin tarak ba ya bagi sanse su ubo fangi ba myam ha BRS flex su form to ro sa BIX flex hai ba nate BRS flex oh BRS flex oh BRS flex su tawi yeng ba to ko si da leis ado any I analysis to amasu natra batang yeng bada hojik se market se down lom da lak ba ya bagi chances te akoin ubo fangi adu aina sida laiba point sina akoina technical analysis se kari no technical analysis se kari important o no haiba mayam du ne ko adu technical analysis se akoina tawri se kari gi no har gi mas important o disi su asagi market se future da kari oirak bai ya mai ya ne lai ge haiba du ne ko si oirakani haiba nataba direct si oini haiba di kanamta na hairoi ko market se sumaina oirak ba yai haiba du ni ko hojiki sida aidi triangle number sarakpa magic si logo sum si triangle si so ko jum yeng ba yai ko adagi top tagi lower side sidagi top tai dum lowro sidasu nasagi market se hoji chaliba market se sigi manung sidani man chali se natra si manung sini sigi manung sida sum chalaga soida break out mathaklom da pigi ba yai natraga na anywhere mafam da makha da break down chal ki basu yai to hai ba kam ngam de adu bu lairi ba kano sigi matungina mayamna unare ise karino hairagadi ko nasagi sigi kogi kano se lairaga su ida lairi se kon men oina sigi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ head and shoulder ꯍꯥꯏ ꯈꯪꯅꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ head shoulder head shoulder ꯒꯤ ꯐꯣꯝꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯧꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯉꯒ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯥꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁꯇꯨꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯧꯅ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁꯀꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤꯀꯣ ꯑꯧ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯝꯕꯗ ꯁꯥꯔꯅ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯗ ꯂꯣ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯊꯦꯡꯉꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯇꯁ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯀꯣ ꯂꯣꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯅꯤꯐꯇꯤ ꯑꯣꯔ ꯕꯦꯡ ꯅꯤꯐꯇꯤꯗ ꯃꯔꯤ ꯃꯉꯥ ꯊꯦꯡꯉꯁꯨ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕꯗꯨꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯋꯥꯏꯗꯅꯣ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ ꯁꯥꯔꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯂꯥꯏꯟ ꯆꯤꯡꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯁꯨ ꯆꯤꯡꯉꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯇꯁ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯁꯥꯔ ꯁꯤꯗ ꯆꯤꯡꯉꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯋꯥꯟꯗ ꯃꯥ ꯁꯤꯗ ꯑꯃ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯊꯥꯔꯠꯅꯦꯕ ꯊꯥꯔꯠꯁꯦ ꯃꯥ ꯇꯁ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯅꯪꯀꯣ ꯑꯩ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯖꯒꯗꯤ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯔꯤꯔꯛ ꯇꯧꯕꯗ 100% ꯀꯥꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛꯀꯨꯝꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯔꯤꯔꯛ ꯁꯨꯕꯗꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯊꯨꯒꯥꯏꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯜ ꯇꯣꯞ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯜ ꯕꯣꯇꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯊꯝꯃꯝꯃꯤꯗꯣ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯁ ꯑꯃ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯇꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯝꯃꯦ ꯈꯜꯂꯣ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯗ ꯕꯣꯇꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯃꯊꯪꯗꯁꯨ ꯁꯤꯗ ꯕꯣꯇꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯝꯃꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯕꯣꯇꯝꯁꯦ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯁꯦꯝꯃꯝꯃꯒ ꯀꯥꯈꯠꯂꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯥꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯁꯦ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯑꯃ ꯎꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯞꯁꯦ ट्रिपल टॉपनेबो सेमैसे नत्रा ट्रिपल टॉपनेबो हजिक सेमिसे अदुना ट्रिपल टॉप सेमबसे अखोइना सिसिदा हेड शोल्डर हाइगसु खंगनबनेबा याइको म्याम हेड शोल्डर हाइगसु खंगनै अदु सिदा तारकपा याबगे चांसेस तो लई हाइबने 100% तारकनी हाइबदी लैतेको मेबी ने हाइदि हाइदरकपा याबगे चांस लई हाइबने हजिक की ओइना निफ्टी 50 की डेली की चार्ट लाइसे ट्रिपल टॉप ने हाइरिबा ट्रिपल टॉप से कोइना को अनौबा अंगांगसिंग अदुम खंजिलो जेन कांदा से कोने हेड शोल्डर हाइ को सी फॉर्म सिम ट्रिपल टॉप फायर का सोइना सब मानरगा लैरगदी अखोइना हेड शोल्डर हाइ देको मयाइसिने खरो वांखलगदी हेड शोल्डर हाइबनि सिदे लैसे हेड शोल्डर की फॉर्म ने हजिक लैसे हेड शोल्डर की फॉर्म से लागदी अयाम्ब मतमदा मार्केट से तागलेको अदुगा इन्वर्टेड हेड शोल्डर हाइबमसु लै इन्वर्टेड हेड शोल्डर सिना मखारोमदा ओनथरकपा सोइना को सोइना ओनथरकपा ओरगना मथकलोमदा कागले हाइबा को यारनी को अतोप क्वेश्चन कना हना लेगे निफ्टी 50 की हजिक लैरिबा कंडीशन को मंथली की चार्ट रिट्रेसमेंट लौबगी मवंग अमा लाए डेली की चार्ट डाउनलोड द लाखबा याबगी चांसेस से यामनो वांगना लैरिबा को करिगिनो हारगदी सोइदा खोगी एनालिसिस की मतुंगिना हेड शोल्डर फॉर्म तौसिलकपगी को अखोइना डेली एनालिसिस तौइसे करिगिनो स्विंग ट्रेड तौनिंगगदी को डेली एनालिसिस तौरगा येंगे नत्रा इंट्राडे तौबगीदी इंट्राडे तौगे हारगदी डेली एनालिसिस दकादी ओइ को डेली एनालिसिस तगी हेना नंगे टाइम फ्रेम से खर पिक्थरगा 1 hours कुंबको अदि 30 minutes कुंबा जुमद येंगासु याय नत्रा कोई 1 hours ते येंगे
1 hours की form da su ngasai ki kano se yam chaung na draw tawra kan da kano se ne belai se dum no siga sim mo hello sim mo chano hangro si su uba fange aduga khara mo handrak se 30 minutes ta okay 30 minutes ta na hangi trade to ko 30 minutes ta kamai ne lege ko gi kano kari ba kana na da habi do ne yamna analysis tawna rang ne ba yam loina 30 minutes से स्वाइदा support अमा लयाई ने खला से का सिदा support अमा दी लई रे हाई रिवर support से कयार इदी ट्राई तो उरगी यंग बुदु का चिने बलाई से ट्राई से इदी मार्केट से सुम यंग का अंदर का ai ne puye rejection bena te go ai u budu ni je ge se myam sum je ga da makharom da kum ge hai ba ge ma sum try to ro ko dong na dum lei ri bu ko adu si da ko gi triangle gi form ma su dum u fange antra so ni lo bi ro ai ne si da draw to wi se ko na chene number je ko matam da na high ani low ani test tawra kan je kadam ne ba high ani low ani 30 minutes ki dai na khara sauna draw tawre ka kedan se keno se chenen se khara saw thol ke yeng mu khitang ngai na ba sine belai se 30 minutes ki akhone yeng kan de daily ki de yeng kan de hoje hoje uri se kaino market se hoje uri se market se sida karo re sida mu thenge natra ade amuk tare amuk lai aduga sida breakout amma salu re breakout se sigi breakout se false oiraga amu hanjile aduga sida amuk so haigalaga sigi khogi resistance si line oina khoina thammi se sida amuk touch tawraga amuk su tare sida ki tarak tabada soina haigalaga di का खलक ba yabai chance ne do hojik su sida touch tawraga taraga soine lai khalak su yabai chance lai ri ko do kai gumba market sina sida touch tawraga soine high de ga sigi point sida touch tawgra ba makha gi support sida touch tawgra ga di ko tarak ba yabai chance lai ko kadai bo sida next ki volume lai ri sing se sai bok si dum high da pa ya bi chance lai okay adu mayam da gi haidi anu ba ngang sing oi su hana gi oi su ko question lai badu amu khangmin na se haidi aina sum hai ga lai ga su yam kan gyan ta ba ngam hu da ba su yaw ba sum yam jawrong ga ne ba isam cham na ojana sida sigi line se kamaina draw tawgri no have a question oirasu kasu kai de dum hango kanam ta lei tawra oh habiro Strangle du form tawga du channel du form tawsala du comment to nu sa du kasu kai di de khoina triangle su adum lak pu yaw ni channel su pun sim jilo ko ngasai gi nang na sum je kan sida channel sida nang uri se kada hoida no se suppose so ide uri khala se ko oh ha si bo lai re khala se ko Strangle du gi manung da form tawsala ko oh si bo lai re khalo ba sin na tra nang uri se na ta bra Oisa कोन टेक्निकल एनालिसिस ता कितन खोगी करे तारे ट्रेन से को सोना अम्मा खतंग सेमगन हाइबसु अदुसु लेते को अदुम मथंग असागी अइना सिदे लौरे इसे कइनो पूरा खोगी 30 मिनट्स की कनो नेबो 30 मिनट्स की कनो सिदा इना सोना ट्रायंगल अम्मा हाइपेट चराप अम्मा सुमाइना ओइबा याई हाइना पीबनेबो
तो सिगी ट्रायंगल से 30 मिनट्स ने 30 मिनट्स की टाइम फ्रेम द ट्रेड तौबा से मतम जाम कुइना ngai तौई नत्रा 30 मिनट्स की ट्रायंगल की मनुंग सिदा नंग सिदा चेने नम उरई दो अदुसु याम फैबा नंग स्वाइ सिदा चेने नम उरे नि खलसि सेम सेमिने तो ओके आई टाइम फ्रेम कितंग हंधलके को मो 5 मिनट्स ते लासि कोई 5 मिनट्स ते ट्रेड तौ रगदी नसाई गे आदा 5 मिनट्स चन चनगिदरे तो अइना 5 मिनट्स सिदा ट्रेड तौ रगदी नसाई गे खोइना यामना सांगना 30 मिनट्स की येंगमबदो हजिते सिगी मनुंग सिदा ट्रेड तौदुनी नत्रा सि मनुंग सिदा ट्रेड तौदुनी सिगी मनुंग सिदा ट्रेड तौबा इसे सिगी कनो सिदा नंगी सिगी चैनल सिदगी ब्रेकआउट पीबदुने बुंगाई दिसि को सिदा फॉन्स ब्रेकआउट अमदि चलुरे नत्रा करी नुमितनो डेट 15 था को अमुको मु चंगसिलगा डायरेक्ट सिदनी बतारे सिदा खोइना हाना ममांग दे डिस्कशन तौगिबम सुलैको चैनल गी सिदा मागी सेंटर से खोइना पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है नत्रा को अपर रेंज लोअर रेंज दुगा सिने मिडल रेंज हाइरगसु खंगनै हाइरे दो sai sida market se haigal uraga tara kanda magi first target se koina masai gi middle gi the p range se poc high range si gi range ne high ne first target sida gi tagraga di second target ta lower range oi dune ka kharaga na target se sida ne to upper range se thugairaga breakout p ure phones breakout oiraga mu tasilak pani manungda taraga amuka su ka khala kanda ma se सिगी अपर रेंज मु थुगागे तौर कांद ngमददना तोखरेबको नत्रा ngमदरे हाइधरा कांद ngसाई सिगी मिडल रेंज से मु यौरे आइदि आइना सि मैम जे हाइसे कइनो खोइना 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम द ट्रेड तौर अगदी सिदैना सिबाउसो प्रॉफिट लौ बुजाइ नत्रा सिदगिना सिबाउसो प्रॉफिट लौ बुजाइ मार्केट से हाइधरे खंगगदी को आइगि टाइप फर्स्ट टारगेट सोई बॉक्स से फर्स्ट टारगेट पीरे तुम चंग पयाई को अमुक का की होनरुरे ngमददना अमुक डबल टॉप अमुक सेम अमुक तारे फर्स्ट टारगेट कदाइ तो ओरनी सिदा तुम फर्स्ट टारगेट तुम ओइगनी फर्स्ट टारगेट से जरूर अमुक हाइगलमे हाइगप ngमदे अमुक तारे आइगी मसाई सिदगी जें कांद दिस हाई सेकंड टारगेट सिदा अमुक तारे को सुमाइना मसाई कोना ट्रेन लाइन अमगी मनग ट्रेन लाइन अम सेमजिलकपसे अदुम थोकनी को से टाइम फ्रेम अचौबद यें कांदन हेन थोरकनी को अदो टाइम फ्रेम मचादा 5 मिनट्स द येंबसिबाउद को 5 मिनट्स द येंबसिबाउद येंगोब सिगी आइने चैनल अम येगा ट्रेड तौरी नत्रा ट्रेड सिगी मनुंग सिदा डबल टॉप सो मु सेमजिलैने को सिदा सिदा डबल टॉप अमसु मु सेमजिलै लंदन में जाइको होय सर अदुग संगरांग इद सर ट्रेंगल दे जो 15 मिनट्स की द लाइक सारे उड़ी दा ये मदुदा कनो तौदा ट्रेंगल दे जो ब्रेकआउट पी को सर मानसे अदुग फॉल्स ब्रेकआउट की टाइप तसला पुने फ्रॉम तसला पुने बा होय दे जेनेल दुदा मु येंगे जेनेल दुदा दंग सु ब्रेकआउट पी का टारगेट बुदी आइना सुम ये प्रेक्टिस तो बदो बुदी अदुमाय नन कित ओरे बदो इंगक कोने न्यू फंक्शन मदुदा अदुम जाइदि सिसिगे हजु लेरिबा कंडीशन सिदसु 1 आवर्स के चार्ट की मतुंग इन अखोनि येंगैदा ट्रायंगल असौबो फॉर्म तौरी नत्रा ट्रायंगल सिदगी मम्मा से ऑलरेडी ब्रेकआउट पी उरे फॉर्म्स होइरगा को फॉर्म्स होइरगा अदुगा मु ngसागी दुगी ट्रायंगल दुगी मनुंग दुदा को आइदि ट्रायंगल सिसु लैन सिगी ट्रायंगल से खोनि फाइदैनि चाउन येंगै से 1 आवर्स द ट्रेड तौबो मी गिदि सी ट्रायंगल सिनि बिजिंग से मोइना अदुगा तोपा मना अखोइना जे 5 मिनट्स दै नो थोगा दो सिगी चैनल हमसु सेममे चैनल सिगी मनुंग दसु मु चंगसिल कांदसु डबल टॉप कासु सेमी मतम गी आइदि मतम की मतुंग इन अखोइगी ट्रेड की एंट्री दो सिगी
channel sigi manung sida su channel su chauri bani na apik pa nate ba sisu matam matam gi matung ina adi trade ki khogi entry se phangani ba ko ado koina last point da koina lai se kaino technical analysis koina am important oi haise kari no ha gadi khogi right entry point do hene accuracy oiba mafam matam phangnana bu khona ko matam da technical analysis natana ko atop option kem leite ko hoi aina dum third party am da trust tawra thado kharga di kaisu kai dare robot trading and di software atop sin na ba khangde aduga mingom da khoi tips loba kano ki khoi kari telegram da loba tips leidi whatsapp da loba tips leidi natra phone da call tawra tawba tips leidi hai diba mayam du da any amada tawgi badasu kaisu kai de ai apam bani adu ai mode oina di khwai da gi best di technical analysis se haibiyo haiba ko yare ko myam hoi sir bai adu recording se ngasi gidi swai de loisil lage aduga makha se na koi discussion oin tawrasi ko mayam video si like subscribe share tabu ko bigenu daily online stock market class and the market analysis ETL trading academy na togjobaga loinana class and classes and the market analysis video nutigi upload tawjari. Thank you so much, thank you very much for watching these videos.